Арижларбжаратәи аконференциа ҳәаақәирҭакӡаны имҩаԥган еиуеиԥшымыз ахырхарҭақәа рыла столгьежьқәа. Аԥсны аҳәынҭқарра ашьақәыргылараҿы Владислав Арӡынба илиршаз рацәоуп ҳәа азгәарҭон аиԥылара иалахәыз. Иара ҳҵарауаҩык иаҳасаб ала инапы иҵеигахьаз аусумҭақәа маҷмызт. Есымша урылацәажәозаргьы ирхуҳәааша рацәоуп рҳәон дара. Аԥсны ицәыргымкәа иҟоуп ҩышәхәыҷқәак ыҟоуп. Абраҵәҟьа аԥхьатәи иску абри Владислав Григорий-иԥа Арӡынба институт аҭҵаара адырратә институт данахадыргылаз еиҿикааит агәыԥ абра Аԥсны ихьыԥшымкәа рзыҳәан иаҭахуп аекономикатә ҳәа. Убысҟан Аԥсны аҳәынҭқарратә университет аус зуан, иара абниҟан аус зуқәаз ҳаидикылан жәаҩык жәохәҩык раҟара ҳадиҵеит абри шьақәыргылатәуп ҳәа. Убысҟан иаҩыз абри гриф ауаа рахьы инамгакәа усҟан иахьӡын служебная польза шықәсык ашьҭахь иара имчала нас иҵегьы Аԥсны зегьы адгылеит. Абри ашәҟәы иман дцеит Владислав Григорий-иԥа Арӡынба Урыстәыла депутатс дҳамамзи илеирҵәеит абри зегьы абарҭ ҳаиԥш иҟоу аҳәынҭқарра маҷқәа ҳәа хақәиҭра изықәԥақәо рзыҳәан ҳәа зегьы еидикылан абри илеирҵәеит. Ари астолгьежь иалахәыз имаҷымкәа ажәахәқәа ҟарҵеит. Ирҳәон иара убасгьы Владислав Арӡынба шиакәу анаукеи апрактикеи еидызкылаз, анаука аҟынтәи аполитикахь даниазгьы иус шаанимыжьыз. Он оставался преданным науке человеком. И в этом контексте как раз состоялось мое с ним такое общение на профессиональной основе. Он стремился к тому, чтобы Абхазия стала процветающей, чтобы Абхазия была абхазской. И в этом движении огромное значение и роль должна обрести в современных условиях наука. Астолгьежь аиҿкааҩцәа иазгәарҭон Владислав Арӡынба ихьӡ иадҳәаланы аԥхьаҟа иҵегьы аусмҩаԥгатәқәа шеиҿкаахо. Фатима Гергиԥҳа, Темыр Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра.